Biz de bugün Allah kitabı, Kur'an okuyuz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Nega biz sahabeler gibi o'zgarmaymiz? Belki biz Kur'an'ı izgi sahabeler gibi dürüst ettirip, turmuşta, dinde kullanabilmeyimizdir. Eğer de misal için, ben sizge anlaw için, tabi vrach, sırxawga resept yazıp berse, sen şuşunu işle kardeşim deyip, şuşu darunu iş, aşağına hatli, ya bulmasa aşağına nasıl iş deyip, yok biz onu ko'rsatmasin, ötemesek, kirisinçe ol etkençe biz bu darularını içmesek, kullanmasak, fayda bire mi bizim avruğumuzga? Şifa kile mi? Allah Teala. Kilmiyor elbette. Ni için kilmiyor? Çünkü biz tabibinin, vraçның ko'rsatmasini dürüst etip kullanabilmeyimiz. Mine şuna ko'rak bu şirden savga almayız. Mine bugünkü günde de naq şulay. Ruhi soqırlıktan, ruhi şirden, ko'ngil boşluğundan arınu için bizge, tarınu için kalplerimizni Allah Teala'nın kitabına, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine qaytara kerak. Ten bilen tugul, jon bilen. Jon bilen qaytsak, barda o'zgara. Eğer de biz sahabeler gibi Kur'an'ı dürüst etip kullansak, o vakitte biz o'zgarar edik. Bunun bir yaşın sırrı yok, şoy bit. Yaşın sırrı yok bir kimede. Mine bugünkünde kişi, adam balası Allah Teala'nı dürüst etip tanımay, yani tevhidini bilmey. Tevhidini bilmey ol Allah Teala'nı dürüst etip tanımav. Şuna kitire. Eğer de kişi Allah Teala'nı tanısa, tevhidini bilse, bir Allah Teala'nı. Hem Allah Teala'nı koşkanı ötese, tıyğandan tıyılsa, şirkten, bidagattan saklansa, Allah Teala ona bu dünyada sahabeler zamanında gibi uğuşka eriştire. O tevhid neresi o cemaat? Tevhid bir Allah'lık. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyuna İhtibar etiniz, 13 ay tugel, 13 günde tugel, 13 atnana tugel. Nigası 13 yıl? Şu hatli ahamiyet birgen. Muhammed Aleyhisselam şu hatli ahamiyet birgen. Bir Allah'lıkka, tevhidke, bir Allah'lıkka şakırgan. Sahabelerinin imanları tamam kalplerine birgip bitsin için, tamırlanıp bitsin için. Qaşamlar sahabeler tevhidini anlağandan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olar hiç kimden bir kimden korkmadılar. Olar bizni gibi kitap tağına öğrenmedi. Bugün yaşaya batırın tugul cemaat. Bütün bela şunda kişilik dünyasının tevhidini bilmevde, Allah Teala'nı dürüst etip tanımavda. Kişi Allah Teala'nı tanısa, ol özünde tanıy başlay. Tevhidini bilse, sahabeler gibi Allah Teala'ga itaat ete hem amel kıla başlay. Bütün hikmet şunda. Şunun için adam balasının bu dünyaya kilönün maksadı da amel, ibadet kılıp. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de şunu hakta ete وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dey. Zariyat suresinde. Biz dey, kişiler ne dedi? Hem cinler taifesinde dey. Uzi bizge amel, ibadet kılır için yarattık dey. Demek şundan anlaşıla, muhterem cemaat-i müslimin, müslime kardeşler. Bizning maksat ulda bulsa, mene tevhid kelimesini etkenşe, bir Allah Teala'ga itaat etu, Allah Teala'ga amel, ibadet kılu, Allah Teala'nın koşkanları ötev, tıyğanlarından tıyılu.
Менә бу тәүхид кәлимәсе Коръәндә. Кеше Аллаһ Тәгаләне дөрес итеп таныса, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, ул арақ эчми, зина кылмый, урламый, сүгенмей, кеше рәнҗетми, Аллаһның Тәгаләнең барлыгын, берлеген белә. Аллаһ мине карап тора, Аллаһ мине күрә, нишләсәм дә, кая барсам да, карашымны, хәтта фикеремне кая кабырсам да, Аллаһ бит белә ди. Аллаһ каршында, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, яшерен сер юк. Ва асиру каулакум авишхару бихи иннаху галимун бизати судур ди. Табарак сүрәсендә. Кирәк сүзләрне кычкырып әйтегез, кирәк шапыртын әйтегез, хәтта уйлагыз да ди. Аллаһ белүче ди. Әлә ягъламу ман халака ва хувал латифул хабир. Аллаһ Тәгалә үзе яраткан, күкрәк içindәге булган серләрне, баштагы булган уйларны белмәсме? Әлбәттә белә Аллаһ Тәгалә. Димәк, шуннан аңлашыла, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, мөслимә кардәшләр, кеше Аллаһ Тәгаләне таныса, тәүхидне белсә, ул үзен һәр вакытта сама контрольдә тота. Һәр вакытта үзен тәртиптә тота. Мине Аллаһ Тәгалә нишләсәм дә күзәтеп карап тора бит ди. Менә без һәммәбез дә бүген көндә яшибез прогресс техниканы алга киткән заманда. Юлларда бүтән җирдә камера, шулай бит. Видео наблюдение мәчетләрдә дә хәзер. Организацияларда, хәтта өйләрдә видео наблюдение. Мин сорауына бирәсем килә шул йортларына видео наблюдение куйган кешеләргә. Кемнән качалар икән булар? Качып котылып булмый бит. Шул видео наблюдение белән. Качып котыла алмыйсың. Сине Аллаһ карап тора бит. Менә булар куелган, кирәк нәрсәләр алар. Куймаска дигән сүз түгел. Ә менә бит безнең Аллаһ Тәгалә анардан да карап тора бит. Төнне бу нәрсәләр күрсәтмәскә мөмкин. Ә Аллаһ Тәгалә төнне булса да ул күреп тора. Төнне йокысына уянып кара кырмыска атлап, җайлап, шыма таш астыннан караңгы төндә барганда Аллаһ Раббыбыз аны күрә. Аллаһ Тәгалә аны күрә. Biz аны төнне күрә алмыйбыз. Абдулла ибн Габбас разыяллаһу анху ул тәрҗемәи Коръән, иң Коръәнне яхшы талкавател. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен аңлата. Беренче кат күк кәхәтне ди җирдән алып 500 еллык юл ди. Уйлап карагыз, 500 километр түгел, 500 еллык юл җирдән алып беренче кат күккә. Ә беренче кат күккә, икенчесенә хәтле 500 еллык юл, өченчесенә, дүртенчесенә, бишенчесенә, алтынчысына һәм җиденчесенә 500 еллык юл. Üstә океан ди. Һәм океанның төбеннән алып, өстенә билектә тагын шул хәтле юл. Һәм анда Аллаһның гаршы торыны тора. Аллаһ Тәгалә шуннан күрә безне. Күз алдына китерегез. Бала җиннәрен торырга тиеш бу сүзләрдән соң. Шул хәтле ераклыкта Аллаһ Тәгалә төндә дә, көндез дә, нишләсәк тә безне карап, күреп, белеп тора. Аллаһу әкбәр. Шуның сәбәпле, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, бөтен бәлә кешенең Аллаһ Тәгаләне дөрес итеп танымауда. Таныса Аллаһ Тәгалә, кеше Аллаһ Тәгалә итагать итә башлый. Без бүген тормышта күп нәрсәдән куркабыз. Безгә өйгә штраф килмәсен, гаи хезмәткәрләреннән дибез, юл кагыйдәсен бозган өчен. Шулай бит. Налоговый инспекция штраф килмәсен дибез. Үлемнән, рак ширеннән, хәзер менә вирус авыруыннан без куркабыз. Аллаһ теләмәгән эш юк бит. Һәммәбез дә белә. Булар бар да Аллаһ Тәгаләнең теләге белән башкарыла. Әмма ләкин шул вакытта кызганычка каршы
Biz Allahu Teala'nın karşına bu turmuştan dinsiz, imansız yaşap, hem tövbe etmeyse günahlarımız için çıkıp, mengi cehennemge kirden korkmayız. Korku bugün günde bizden cemaat. Tilde bulsa bir geybet, yani yürekte bulsa, var mı? Tildegine şu. Tevhid kelimesi sahabelerinin kalpte idi. Allah'tan korku, yürekte. Bizde bugün tevhid yaşara batırın değil, kitapta hem tilde. Yürekte bulsa bir geybet bula. Sahabeler kuzalına getiririz. Yartı asır içinde bir kitap, Kur'an bilen bütün dünyaya faş buldular. İspanya'ya, Indus'a, hatta Kıtay'a barıp eriştirdiler. İslam dinin. Elhamdülillah şükür. Bu onların hizmet neticesi. Bir kitap bilen kuzalına getiririz. Nini gayretli bulganlar. Sahabeler İslam'ını Peygamberimizden öğrendi dedik. Allah-u Teala'nı, Peygamberini, ahiretini, cennetini, cehennemini barında tanıştılar. Tanışkandan sonra onlar korkmadılar, ortaya çekinmediler. Hiç kimden. Allah yolunda hizmet ettiler. Ölümden korkmadılar. Ulgençe Allah dinine hizmet ettiler. Hem kubisalarının soğuş kırlarında, yav kırlarında şahit bulup bu turmuştan, bu dünyadan köçtüler. Barşasının da orunları cennette bulsun. Eli cemaat yaşırı batırın tügül. Biz eli sahabeler kurgen Peygamberimiz turuna söz de yok. Ağırlıklarını. Sahabeler kurgen ağırlıkını eli biz birisinde kurmadık. Tam şey kaderde. Onlarını vatanlarından, doğan illerinden, şehirlerden, ata-analarından ayırdılar, kudular. Allah Teala'nın dinin, kalamin eriştiriği için onlar Medine'ye, Efiyopiyaklarına, başka yerlere köçtüler. Nerse için? Allah Teala'nın hicret kılıp, Allah rizalığını alıp, mengilik cennetke kiriş için. Buna bizge bugünkünde kimden örnek alarak gerek muhterem cemaat-i müslimin. Sahabeler Allah-u Teala'nı şın yaratı bilen yarattılar. Allah-u Teala'dan şın korku bilen korktular. Buna şuna göre onlar mallarını da özlerini de kızganmadılar cemaat. Sahabeler eyte dindi bizning de başımızda buldu dey. Allah dini. Buna başımızda korona var mı? Patşalar kiye. Korona. Korona zatlı baş kiyimi bil. Bizning din, Allah dini bizning için dey. Başta buldu dey, yukarıda dey. Dünya dey. Dünya yurtu. Kuldağına idi dey. Kulda buldu dey. Qarağız hele. Dünya akşa mal kulda buldu. Kisede tügül. Başta Allah dini buldu dedi. Kaçan dey bizning dey dinimizge kimçilik, zayıflık kile başlasa dey. Sahabeler. Biz bu başımızdaki karonu sötken kibik şu dinimizni tüyeteydik dey. İmanımızını nıgıtaydık dey. Bir-birimizni kuvvetliydik dey. Dinde dey. Takvalığımızı, ihlasımızı arttırıda. Kulumuzdaki dünyanı dey. Vakıl işe ışkındırıp duraydık dey. Buna vakıl işe. Bizden işik. Bizde kirisinçe cemaat. Başta umarta kurtak gibi güç etip dünya güçlü, şavlı, dünya şavukımı, dünya mihnetleri tulgan, kulda din. Buna yaşağı bizde prinsip. Şuna göre biz
Sahabeler şekilde oңышқа eрешә алмыйбыз. Çünkü ni için? Sahabeler dinde cevapçılıkны тойганнар. Rusça әйткәндә, чувство ответственность. Аңлаганнар, нәрсә ул тәүхид кәлимәсе? Нәрсә ул Аллаһ Тәгаләнең дине? Иманга килгәннән соң алар, сахабалар, сразу кайтып үзләренең кариясенә, авылларына, шәһәрләренә, кешеләрне Аллаһ диненә, исламга чакырганнар. Сразу алар дөнья эшен куеп, читкә. Күрәсезме? Алар ничек җавапчылык тойган. Менә без дә бит организацияларда, предприятиеләр эшлибез, шулай бит. Анда да бер ответственность дигән нәрсә. Начальстволар тарафыннан, түрәләр тарафыннан. Анда да җавапчылык бар. Менә алар ничек җавапчылык тойганнар. Аллаһ каршында һәм пәйгамбәр каршында. Әманәтне без үтәмәбез дип курыкканнар. Алар әманәткә хыянәт итмәгәннәр. Сүзләрендә нык торганнар. Сахабалар тормышы бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, ул безгә үрнәк, образец. Моны аңлау өчен Хасан Басри хәзрәтләренең сүзен китерми булмый. Хасан Басри хәзрәтләре табигый булган. Ул 70 сахабаны ди. Мин ди үз күзләремне күрдем ди. Хасан Басри хәзрәтләре. Күз алдына китерегез. 70 сахабаны күргән. Һәм шул ислам динендә яшәгән, һәм шушы юлда вафат булган кешеләр табигыйлар. Әгәр дә ди, сез ди, ул Аллаһ Тәгаләнең илчесенең сахабаларын үз күзләрегез белән күрсәгез иде ди. Алар ничек диндә нык каты тырыштылар, хезмәт иттеләр ди. Диндә ничек алар тырышканнар? Күрсәгез иде ди. Моны кемгә әйтә бу? Хасан Басри хәзрәтләре. Ул кем ул? Ул табигый. Беренче безнең шур сахаба, икенчесе табигый, өченчесе табигый табигый. Өч гасыр безнең беләбез золотой ислам. Хәзер ислам зәгыйф хәлдә кызганыча каршы. Икенче гасыр кешесе әйтә. Икенче гасыр буын кешеләрне әйтә. Әгәр дә сез ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламның сахабаларын күрсәгез иде ди, сез әйтерегез ди, аларга карап, булар жүләр, булар диваналар ди. Субханаллах. Булар диваналар дип әйтерегез ди. Менә хәзерге вакытта да яшәрә батырын түгел, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, мөслимә кардәшләр, кем ихластан, чын күңелдән Аллаһ Тәгаләнең динен тота, Аллаһдан чын курку белән курка, хәрәмнәрдән саклана, Аллаһ кулы булырга тырыша, Аллаһ белән үзен бәйләгән, Аллаһ рамкаларынан чыкмый, бу кеше умалишон дип күренә. Әйе. Әгәр дә ди, Хасан Басри хәзрәтләре әйтә ди, шушы 70 сахабаны ди, кабердән ди, тиреләй ди, кубарып чыгарсагыз иде ди. Ул заманда тиреләй кабердән кубарып чыксалар һәм алар шушы сахабалар сезгә карасалар иде ди. Үз бу заманда кешеләр әйтә. Булар соңгы көн кыямәт көнне ышанмыйлар дип әйтерди. Аузу биллах. Күрдегезме? Булар кыямәткә ышанмыйлар дип әйтерделәр ди. Әгәр дә хәзер шушы 70 сахабаны без чыгарса, Аллаһ Тәгалә шушы икенче гасырдан алу, икенче буыннан, табигый шурыннан, хәзерге 2020 елга алар безнең турында нәрсә әйтерләр икән? Безгә ни дип бәя бирерләр икән? Менә шуңа күрә җәмәгать җавапчылык дигән нәрсә беләбез. Дөньяда да бар. Диндә җавапчылык бигрәк тә ул югары һәм бик әһәмиятле нәрсә. Менә шул җавапчылыкны җаны тәне белән кеше
Әдәм баласы таныса, шуны тойса, аңласа, кеше үзенең тормышын уңай якка үзгәртер иде. Ул болай яшәмәс иде. Аллаһ Тәгаләнең хузурына кайтасын белер иде. Сахабалар кебек Аллаһ Тәгаләнең диненә җан, тән белән, мал белән хезмәт итми, Коръәнгә, сөннәткә кайтмый торып, Аллаһ Тәгаләдән безгә бер нәрсә булмый, һәм Аллаһ та безгә ярдәм дә бирмей. Безгә бер нинди ярдәм булмый Аллаһ Тәгаләдән, без Коръәнгә, сөннәткә кайтмый торып, ничек сахабалар булды? Әйдәгез кайтыйк Коръәнгә, сөннәткә, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, мөслимә кардәшләр. Bütün нәрсә үзгәрә. Шуның хакта Аллаһ Субхана Тәгалә Коръән Кәримдә нәрсә ди? Рагыд сүрәсендә. Инна Аллаһ ла югаййиру ма биқауми хатта югаййиру ма биқауми анфусихим ди. Тахқиқ Аллаһ Субхана ва Тәгалә bir кавымгә биргән ниғмәтен үзгәртмәс ди. Карагыз әле. Bir кавымгә биргән ниғмәтен үзгәртмәс ди. Ул кавым ди. Ул кешеләр үз хәлләрен үзгәрткәнгә чаклы ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә bir кавымгә биргән дөнья ниғмәтен алмас ди. Шулай ук ахирәт ниғмәтен дә алмас ди. Үзләре тырышып, көрәшеп, Аллаһ юлына кергән кешеләргә Аллаһ Тәгалә җәннәт бирмәс ди. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, яшереп батырын түгел, дөньяга кайтыйк. Дөнья өчен бит тырышабыз. Яшереп батырын түгел бит. Дөнья өчен бик нык тырышабыз бит. Менә хәзер яз җитте. Хәзер bütün көч бакчада. Bütün нәрсә шуңа юнәлгән направление. Чәчәбез, утыртабыз, тәрбиялибез, хасиятлибез. Мине дөрес аңлагыз. Чәчмәскә, утыртмаска дигән сүз түгел бу. Минем аңлатасым килә, мөмкин кадәр. Bütün көчебезне без, ягъни шушы дөньяга биргән кебек, ахиратыбыз мәңгелек өчен бирсәк, урамда динсез кеше аз булыр иде. Зимагурлар, төрмәгә керүчеләр аз булыр иде. Дингә керүчеләр, җәннәткә керүчеләр күп булыр иде. Җәһәннәмгә керүчеләр аз булыр иде. Бүген көндә урамда йөргән динсез кешеләрнең күплеге ул безнең эшләмәү хезмәт нәтиҗәсебез бу. Аллаһ диненә тиешенчә рәвештә менә дөньяга хезмәт иткән кебек, хезмәт итмәүебезнең нәтиҗәсе бу. Яшереп батырын түгел, пенсияга чыгу өчен, пенсия яшенә җитү өчен, хәзер бит пенсия яшен арттырып куйдылар. Эшләмәгән эшебез юк. Фидакарлыгыбыз калмый. Яңгыр түгел таш яуса да барабыз. Бара алмасак такси чакыртабыз. Үрмәләп барабыз. Хәтта шуышып барырга да риза. Начальнигыбыз түләбез әйтсә, ят дисә ятабыз, тор дисә торабыз, кит дисә китәбез. Эшеңнән куан дисә куркабыз, сакалың кырбат дисә куркабыз. Ризыксыз калудан. Аузу биллах. Ризык бит Аллаһ кулында түгел. Безнең ризыгыбыз Аллаһ Раббыбыз кулында. Нигә моны аңламыйбыз? 50 мең ел кудрәти каләм белән язылган ул. Шушында сезнең каршыгызга килеп утырганчы, шушы дөньяны яратканчы 50 мең ел кудрәт каләме язылган. Каралар кипкән. Ул кагазлар үскә күтәрелгән. Ләһул мәхфуз язмыш тактасы. Анда язылган караны кем бетер әле? Аллаһ бирмәгәнне безгә кем бирә ала? Аллаһ биргәнне бездән кем ала ала? Димәк, ризык Аллаһ кулында икән. Кешеләр кулында түгел. Минеке сезгә булмый. Иманым камил. Сезнеке миңа булмый. Бу хак бу. Күп менә тырышсам да мин бу җирдә, җир йөзендә
тырышсам да, бай булуга тырышсам да, сиңа язылган икән фәкыйрьлек чире, фәкыйрь булып үләсең. Әмма ләкин фәкыйрьлек булып үлү куркыныч түгел. Имансыз, тәүбәсез чыгу куркыныч. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, Allah Subhanahu Kur'an'da aytıyor Gafir suresinde. Vel gasr innel insane lafi husrdi. Zamana, devir, ikindi kiş namazı bile antitip aytemdi. Lafi husrdi. İnnel insane. Bütün dünyadaki kişiler hasrettedi. İllellezine amenu. Meğer iman getirgen ve gamilus salihati. İzgamel kılgan ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabr. Allah yolunda sabır nık bulgan, izilikке ündegen kişiler gine hasrette bulmaslardı. Hasrette bulu nerse ol. Allah kitabı Kur'an bilen gamel kılmay. Dinsiz, yolsuz, imansız, tevbesiz bu dünyadan çıgı. Ömrün uzgan, üstündeki turnun tuzgan diyen kibek. Anda bargaç, barmak şeynep, şaşılqudan bir kimge de fayda yok. Çünkü ötken ömrünü geri kaytarıp bulmay. Bir akkan suda iki mertebe kuyunu bulmay. Allah Teala bizge şu dinni birdi. İslam şariatını özetüdü. Kur'an'ını birdi. Peygamberini oktuş yetip jiberdi. Şuşalarını kabul etsek biz bahatli bulabız. Mengi bahatke erişebiz. Allah Teala öz vəqdəsində haq, öz vəqdəsində tura, o özgermey. Dünyanı özgertü için bir filosof aytken, özündən başla degen. Özündən başla. Buna Kur'an ayetinde getirildi bir deli. Bir nesede özgermey, fakat özün özgermey turub. Mi'raj kişesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kökке bindi. Hem Allah Teala ona cennetini hem cehennemini көрсетті. Allah da Kur'an'da aytdı, cennetini bar kıldım, tuturam dedi. Bütünüsü bilen, cennet ehilleri bilen, cehennemini bar kıldım, alarını da tuturam dedi. Birisinde de boş kaldırmay, boş orun bulmay. Tiyatro sallarında kebek. Allah Teala vəqdə kılgan ol şulay bula. Cebrail ferişte anı seyahat kıldı cennetke, hem tamukka. Kurdu cennetini, cennet direli, ağırlıklar şırnalıp alıngan. İman kitiresi, Allah kuşkan şey yaşayısı, haremlerden saklanası, Allah yoluna cihat kılası, haç kılası, namaz okuyası, uraza tutası, zekat tulisi, kurban şaldırası, izgi gameller kılası. Şu şartını Allah'ın isisi kürdü. Ya Cebrail dostum, Allah'ın dostu değil. Bu cennet tiresinde şırnalgan ağır meşakkatlerini, dini meşakkatlerini ütemese hiç kimin de kırılmaz deyip korktum değil. Karağız hele. Hiç kim kırılmaz mı deyip korktum değil. Allah Teala'nın isisi aytı. Şulay yok. Cehennemini seyahat kılganda cehennemini көрсетті. Cehennem tiresinde eğlengen tireli köngül aşılar türlü. Kartlar, kazinolar, riba fadıl, riba nasiye aşavlar, harem aşavlar, uğurluklar, gaybetler, kişi rencitüler, türlü haremler bilen bizelgen. Şunda Allah'ın isteytti, ya Cebrail dostum, Allah'ın dostu. Min korkam, mında bir kimde kirmi kalmazdı. Mında bir kimde kirmi kalmaz. Dünyaya kuş salsak, hakikatte ise şundan da şulay bit. Yeryüzünde 7 milyar yarımdan artık halk var. Alimler aytdı, tüken sanı Allah alem. Elbette. Milyar yarımına bit, Müslüman. Ne bu көрсәткеч көрсәтмей mi? Milyar yarım bar, gına bar tek Müslüman. Allah dostu. Muhterem cemaat-i müslimin, müslime kardeşler, bir kimge de sır türgül. Eli biz iman getirdik desek de, namaz okuyubuz desek de, oruza tutabız, zekat berabız, hoş kılabız desek de, eli bizde iman şın mağnesinde nığıp bitmedi.
Bizde iman nıgı bitmedi. Nişik biz yaz günü oturtabız üsümlüklerini. Qiyar, soğan, pomidor bolsun. Alar tamırlana bit. Uz vakıtı jetkeş. Oturdu gün vaqtında, şol gündəgi tamırlanmayalar. Hem bizge uğuş da birmey. Ne iman da şulay. Uzun vaqtı kirek. Жылылық, яқтылық, яңғыры керек, өз уақыты керек. Тамырлану үшін, бізге оңыш беру үшін. Мына иман да шулай. Әлі біздің иманлығы бітмеді жамағат. Әйе, бірі бізде бүгін әліге сират көпірін кешмеген. Әмі бізде кешешек бұл сират көпірінен. 50 000 ел болашақ аның ұзынлығы. Қараңғы кешелерден, қараңғы кеше, қылдан ішке қылыштан өткен. Hem bizde günah yeterlik. Özümüzü aldalamayıq. Min bugün meşitke yürüyüm. Min Müslüman. Min Müslüme. Yağılık başımda tübetey, iyekte sakal. Min haş kıldım. Min uğraza tuttum. Min zekat tüledim. Min mal birdim. Min izgilik kılam deyip. Bunlar әлі Allah tarafından ikimizin aramızda, bende bilen Allah arasında bu vazifa. Обязанность. Vazifa. Her kişinin öterge tiyiş. Çünkü Allah bilen bende arasında bu vazifa. Cennetke kırı için bu kriteri bola almay. Sahabeler Alar büyük işlerini başkardılar. Allah yoluna cihat kıldılar. Etkenimşe vağazımda küpleri soğuş kırında şahit buldular. Urunları cennette bulsun. Allah'ın kuşkanları ötediler. Allah'tan şın korku bile korktular. Haremlerden saklandılar. Gilim yağından da ihlaslık, huşukluk yağından da onlar bize qaraganda köpke kuvvetliydi. Şulay bulsa da onlar korktular Allah Teala. Özlerin tüben kişi itip sanadılar. Cennetke kire almabız biz deyip korktular. Görersiniz mi? Biz indi bugünkünde zayıf din, zayıf iman bilen biz köptenden virtualni yaşav bilen, virtualni mir dünya bilen biz köptenden indi cennet bakşalarına jiriybiz. Mine şol cennetke kirir için bugün biz özümüzge sıra birik. Kardeşlerim, biz nerse işledik cennetke kiru için? Nini işler başkardık? Okugan namazımız автопилот rəvişinde başkarılmadı bugün kibik. Tavuk şuqub algan kibik. Yakka türkü kibik qaranıp algan kibik. Bu biz bugün. Namazda biz bugün okuganda, namazlıkta basıp turganda tenimiz, gevdemiz, canımız elle kaylarda yürmüy mi şeytan bilen? Bazarda tügül mü? Kışkırışmıyız, satılaşmıyız mı? Sevdede tügül mü canımız? Yoğan nerseni izlemiybiz mi? Tapsak şatlanmıyız mı? Gaylede tügül mü bizim canlarımız? Gevdemiz namazlıkta bulsa da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bit. Kilir şunday vakit dedi. Kıyamet aldından. Mine biz kıyamet aldından yaşay turgan şu zamana kişiler indi. Köp kişi aytdı, ahir zaman kaçta soň dedi, Hazret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hakta aytdı bit. Ahir zaman kaçan digeç, bir kişisi gelip soragaç. Men de hataba nebiyi, yani tügellewşi peygamber bulup kelmedim mi sizge dedi. Mindən son peygamberler bulmaz dedi. Kıyamet desek dürüstü bula. Kıyamet aldığında. Çünkü kikine kalameler kelip bitti. Allah'ın isteyte kıyamet gitmez şul vahat kahat dedi. Kişi irtendirir dedi. Yıksından. Bu hadis bu. Müslüman bulan halde
Kişke Allah saklasın kafir bulurdu. Kişli Müslüman bulurdu. Irtökti kafir bulurdu. Az gına akşağa kişi dini satardı. Şu vakitler jetmey turib kıyamet jetmesdi. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de söylegenini bizge delil etip Bakara suresinden 214. ayetinde nerse dey. Ey siz müminler dey. Bizge müracaat ete. Müminler kimler? Kıbla ahilleri, namaz okuşular, Kur'an okuşular, Allah'ın dostları, haremlerden saklanışı, azgına amel bilen dey. Siz dey, jengilgine cennetke kirerge hisaplısınızmı dey. Azgına amel bilen. Sizden evvelki kavimlerge kilgen ağırlıklar, meşakkatler, eli sizge kilgeni yok dey. Allah Rabbimiz eyte. Hocabız, Mevlabız eyte. Sizge o kilgeni yok dey. Olarını dey, açlık dey, sırhav, bele kaza, soğuş ağırlıkları tuttu. Hatta güçleri bitti dey. Ey muhterem cemaat-i müslimin, elimizge bu ağırlıkları kilgeni yok. Yaşarı batırın tügül. Biz bugün rahatga çıktık. Ben özümün vaazlarımda bir köp kullanam. Biz rahatlıkka çıktık. Kişi rahatga şıdamay, mihnetka tüze deyler biz. Mana şu rahatlık bizni bitirdi bugün. Kırsak tok, üsbütün, burundan çığa tütün. Kökeregim kim? Kim? Kimne min kim? Buna cemaat. Eğer de kişi aç bulsa, tamağın kaygırtığı için yaşar idi o. Bulay şişinip çıkmasıydı oramga. Öz mahrem tenlerini satıp, yol şartlarında imsimtiraslarına turmasıydı. Rahatlıktan koya barıp beriliğe bilmeden çıkkan bid. Çünkü köngül anın boş. Şu boşlukla tutarası ki de zina fakirlik köngül aşı lezzet bilen. Ama lakin bu haram iş bilen köngül tınışlanmay. Köngülün tınışlığı Allah yolunda Kur'an oku, namaz oku da Allah'ın kulu bulup yaşavda. Sahabeler onlar ahiretini kaygırttı köp. Mine biz bugünkünde dünyanı kubra kaygırtabız cemaat. Eğer de biz ahiretimizni kaygırsak, Allah Teala bizge bu turmuşta bir köp oңuş verir idi. Hasan Basri Hazretleri ne dedi? Tabiğin. Dünyanın içinde bir kaygırmadı. Mine bu fani dünya için kaygırmadı bir köp. Çünkü hakikatte ise dünyada yaşav için artık mal gerek mi? Ahiretin için kaygırdı. Hasan Basri Hazretleri. Çünkü sana ahirette bir kup ameller, bir kup izgilikler kileşekti. Şundan da muhterem cemaat-i müslümin, hakikatte ise dünyada yaşav için kişiye eden balasına kup nerse gerek mi? Mine biz bugünkünde şu progres bilen barsak, Allah'ını unutup, kabrini, ölümünü unutup, hisabını unutup, yigenden çıkınan ot kibik, şöyle barsak biz, bizden tizden tübeler çıkınacak, başlar kitecek. Bunun şans oğalar bitindi, medisina alimleri. Kişi datağı şu dünyanı kuup, datağı kuup. Şu hatlı kişi kadir usallandı dey. Başlarga nagul şu hatlı dey. Kişiye bir köp gerek mi? Yıkın kilse şunda yatıp çıklar bula. Yıkın kilse bir yolu iki şıkıravta çıklı almışsın. Aşısın kilse seni tenler rizık tuklandırmay. Allah'tan ana bereket bulmasa. Aşısın kilse kotkan ipin suğa malın bulsa aşasan, bereketli bulsa Allah'tan bu rizıkta seni ul tuklandıra.
Allah'ın elçisi aytdı, siz de kıyamet aldığından dey, dünyanı bir katı siyersiz dey. Ne karagızlar, ne bu zaman kilmedin bizge. Siz de dünyanı dey, fani dünyanı bir katı siyersiz dey. Ama dey, ölümden korka başlarsız dey. Bugün ölüm turuna söyleye başlasan, Hazret yara söylemeyin mi dey. Zihar için dey. Vapşi ölüm turuna kişinin işitesi gelmeyi. Vallahi, billahi gazim. Korkabız deyler. Evet, ölümden kurtulup olmayı. Allah'a istenerse dey, ölümünü yiş iske algan kişi dey, en hayırlı kişi dey. Allah da karşında. Çünkü kişi ölümünü iske alsa yiş, ol özün sama kontrolde tuta. Mine bugün Allah yoluna, Allah dinine, Allah huzuruna kaytasın bar dey. Ne sebeple kaytan min dey. Ama lakin biz korkkan bilen, ölümden, biz korkkan bilen, biz korku bilen, köp mine saklansak da, köp mine doğru içsek de, nişik kine tenlerimizni kaygırsak da, krem sılasak da, makyaj sılasak da, kıyaşta kızınsak da, tenler rizikleri aşasak da, ömrümüzü uzaytıp bulmuyor bil. Bu hakikat bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nerse diyor şu hakta. Biz koygan şikten bir kimde öte almazdı. Yani kuzunu da aşağı almazsın. Hem aşkan kiliş kalsa cümmada almazsın. Allah Subhanahu Cum'a suresinde ayeti. Nerse diyor? Siz koşkan ölüm sizni küpten sağalap turup kütüp turuşu tügül mü diyor. Bitti. Kaya varasın. Kimden koşasın? Koşalmıyorsun. Ölüm sana yazılgan. 50.000 yıllık takdir kalem bilen, kudreti kalem bilen. Kutulamıyorsun. Daru işip yaşasan da, rak şirben şirlesen de, yüze gitesin. Eğer de yazılgan iken sana 100 yaş deyip. İmanım kamil. Eğer de sana yazılgan iken geçti ülesin deyip. Marta da şakmasın, şibin de, şirki de işlemesin. Bir şeyine ağır da kilmesin. Üleşeksin. Bu hak bu. Vallahi sözü bu. Şuna göre muhterem cemaat-i müslimin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri turmuşqa açtı. Biz şu rahatlık zamanda yaşayız. Şu rahatlık köp nerseden bizi mahrum etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun aşkazan turusunda, kursağında 2 taş idi yassı, izarda beylengen, kısıp. Güzelliğine getiririz, 2 taş, yassı taş. Sahabelerde 1 taş idi. Taş, karınlar turusunda. Ne için? Çünkü yaşarga bulmagan. Aç bulgan. Allah'ın elçisine 2 taş. Sahabeler aç kiyinşe, açlı tuklu. Aç kiyinşe, İslam dinin bütün dünyaya taraf kayıştırıp bitirdiler. Kur'an'ın bütün hükümlerini tamam kıldılar. Aç kiyinşe, eğer de onlar bugün günde kibik, Gözümüz tuysak da, gözümüz tuymayışa aşağıdan bolsa, onlar neyini işler işlegen bulurlar iken? Şıyalgan bulurlar mı iken? Aç kiyinşe, güzelliğine getiririz. Oğru kiyinşe, İslam'ın içi hizmet etkenler. Mene bizden aramız bilen, onların arasında nindi ayırma. Dünya, galimler ite, hem ahiret, ulşav misalındadır. Ne güzelliğine getiririz ulşav. 2 yakta tehlikesi var. Kişi dünyanı kaygırsa, dünya üstünde otursa, ahireti jingileye. Ahiret üstünde otursa, ahiretine kaygırsa, ulşakını dünyası jingileye. Mene ikisi de tigiz, garmanalli revşte bulsun için, ikisini de tigiz aparra kirek. Ahiretimiz 60% bulsa, 70%. Dağı da bir yakşı. Dünyası 40% bulsa. Bir geybet. Şimdi bu vaaz nasihatımı tamamlap, aytesim ki bir evliyadan soraganlar. Niye kişi ahiret dünyasına kızıkmıydı?
Менә ахиретке мәңгелеккә. Чөнки ул безгә күренми әлегә. Бу теге күренми дигән сүз, ышанмага дигән сүз түгел, Алла сакласын. Анда барабыз, күрәбез. Ышанган кеше дә бара шунда, ышанмаган кеше шунда бара. Нигә ул кызыкмый мәңгелек ахирет дөньясына ди? Бер әүлиян сораганнар. Ни өчен? Ул шулай дип җавап биргән. Чөнки ул шушы бетәчәк фани дөньяга теше тырнагы белән ябышып, дөньяның йортын төзде ди. Бетәчәк йортын төзде. Мәңгелек ахирет йортының стеналарын җимереп ди. Субханаллах. Мәңгелек ахирет дөньясын җимереп ди йортын. Дөньясын төзде, дөньясын. Нигә ул җимерек дөньяга кызыксын ди? Когда аның дөньяда төзелгән яхшы матур коттеджлары бар, күзгә күренә торган, шуңа кызыкмый ул диде. Садақаллахул газим. Алла субхана тәала сөйләгән кешегә дә һәм тыңлап утырган кешеләргә дә тәүфик инсаф биреп, шушында ишеткәннәр белән, белгәннәр белән дөрес итеп гамәл кылып яшәргә насип булсын. Шушы кыска гына булган вагаз лекциясе да иң әвәле үземә сөйләдем моны, аннан соң сезгә сөйләдем мин моны, мөхтәрәм җәмәгате, муслимә кардәшләр. Үзебезгә, иманыбызга, динебезгә файда итеп, менә бу вагаз лекциядан үзебезгә файда алырга насип булса иде. Язучы кеше буларак әйтәм, кайберләрегез минем китабымны укып танышкансыз дип беләм. Сорыйм шулардан, китапны укып чыктыгызмы? Әйе, укып чыктым диләр. Әйбәт язылган хәзрәт диләр. Мин аны сорамадым сездән дидем. Ничек язылганын? Кемгәдер бәлки ул ошар, кемгәдер ошамас. Кеше ул. Кеше сине бүген үтереп мактый. Иртәгә шул мактаган кеше битеңә төкергә мөмкин. Кеше шулай үзгәрүчән ул. Хамелеон кебек, җан иясе. Бу китаптан үзегезгә файда алдыгызмы берәр? Менә үзегез өчен дип сорыйм. Ничек язылган түгел? Әлегә юк әле хәзрәт ди. Димәк, укып чыккан гына ул китапны. Әмма ләкин файда алмаган. Менә шуңа күрә мин моны мисал китердем. Менә бу вагаз иң әввәл үземә сөйләдем, һәм сезгә сөйләдем әйттем бит. Һәммәбезгә файда итсә, Алла каршында бу. Ахиятыбыз өчен бу бик зур уңышка ирештер иде. Садақаллахул газим. Аллаһ разый булсын. Баракаллаху фикум. Тыңлау өчен Алла рәхмәтле булсын.